Yes akaniko kire kandi tujya Nkore Media kasozi mbarara turebe motoka nitambura abantu batambura so nitwe twashiramo kuhereza tiyo tuza kwejya ya Sister Charity no mweshongozi murungi munonga rangana kurwo mu Western Uganda kandi legend so tiyo tuza kwejya fayoje base kuba no bimanya kandi base kuba no manya mweshongozi wawo kwagira ni mweshongozi ki kandi ajyata kazarigwahi akakurahi nyuzika kajitana kadyari oine nyodi muswaga kandi nkorana mutayi wanje Beazini nangwa na ndijo musho kuza kutwegitaho ishayo natujyaha Nkore Media umimbarara tutari kushisha bwire katancireho tuhereze details ningashi ejya fayo Sister Charity your names Kobutunji Sister Charity amazina ge original bamwita Kobutunji Charity kandi akazagwira umushanje yo kwa mukaga rukumugwenda kinani bano manyako baraho kugarukumugwenda kinana kwikahati bano basa kuba imyaka yaho akazarigwa omuka yo mwami no mucara Enos Burita omuka yabana mukaga kandi nibo mwana wa kabiri so ni second born nashongoro bundi minyinji ngo kusinga yo munongo mu Runyankore kandi akatanuka kweshongora na groupe bakweta Tai Train the Youth Effort Band omunkumi ibiri kandi nyaka 5 baizeni bandejo na nawolija yakwata y'umunonga mu industry ite ya Uganda Tai Train the Youth Effort akija yarebwa nko mweshongozi wa mani kandi yarebwa mweshongozi wa inakurira bande bakweta Gwanga Charz aka Rasta Charz akari talent muri munonga then yatanga kumana kirege shongoro okusinga ekeshongoro kiba kweta grade popular known as ekikona kimanya munonga nk'ekikona ekyo kibashowize 2023 kandi kikaba hit nangwa mu Western yona Western region radio yone kachitera kandi kikakwatayo kali ayo mweshongozo ogu Sister Charity akashomera Gwibare primary school na Gwibare secondary school then aho nho yarugire akazomu went to train the youth effort Tai for higher level for higher level later akazambara business school MBI aho yafunire diploma on accountants so no mwana shomire akazomu nimbar business school MBI aho yafunire diploma on accountants akaiza yazo mu raise band niye ya Rasta Charz so na yakagizamu kandi akaperform jameje shongoro binyi munonga bintakobasa no kugamba na marayi eshaje nakora na Vision Group mka TV presenter wa TV West kandi nakora program yo mukasheshe station eje ya TV West neshango mu Western Uganda. Sister Charity she has 9 albums mwenda kandi omuharemu grade omufumbo pound choice nchari mboko jambura nezindi. She has also contributed to a Ugandan project by bringing its message, its song and omunya Uganda cheshongore cyashongwe na Santana presenta mutahiwe kandi ati manager bwa hati uba kandi hato wabire manager Santana hata kaheza yaba manager kandi nawe no mweshongozi nawe niza kubona imbaretera up next ebyeshongore byo najeshongore mu Runyankore nangwa na Rugando mwajanza kandi n'urujunga tekamo so no basa kutugambira cyo tamanyaho ekinda inabojo babiri abaine na Rasta Charz zena ndijo oyazire bwa hati after yaya kwine na Rasta Charz yes ekinde cyo cyo kwenda kumanyaho yuno basajja kutwemailinga ahari superpromos1@gmail.com. God bless, nice time, subscribe, share, the chintu jendo misho. Big ups.